Arığında biz çağıp bereriz, muzorunda tazalap bereriz. Akça gelgende bizge yok. Şunday biraz kıymışlıklar. Al stereotip var desiyetinde. Buğa terası bölünüp kalsa aylık ötünü karabayt degen o tuğra emez. Bularının pedagogunu alıp barda aylık ötünü geçiyor. Şunun tereden cevada dal isker eski düşünükler hani unutar. Sura var mı? Şunu var da. Anam. Qanday taptazalıq, qanday tazaladınız var? Yemin bunday alağız. Azray. Bunday alalım. Hazır bir sira, bir çekeden göreli. Başayağın uktular da. Pança Murat, Tyanshanski el, Majavelli'ye gittir, Roza'ya gittir. Buna stadyonda tuşların büt tegererini görüp göreli. Anan pitomnik degen duyuşturuptur. Bir karış nemelerde ki. Pitomnik biz nazı pitomnikte işlese yok barsana. Ona turgan işsiz yok. Biz hazır özgönde aravanda jiröz kıdırıp. Bu praktikada gayavay jakşı praktikada. Gerek bolsa her bir mektepte biyologlardan özünün pitomnigi boluş gerek. Özü. Kitapta açıp alıp okuyuverip besini işlesen girgizde algan jokpuz biyologiyada. Al zaman kalgan kitapta açıp alıp okutkan zaman kalgan. Praktiske işlese yok. Karagul zaptı. Onu giyin aytan dedim. Hazır baştaçı kaysa yerden görüyoruz. Bu da kalasa geride. Şunday tepmeyin şalkada duran olsa aravanlıkları bizge gele duran olmalı. Ayal yerde her bir uçak doktor bölüngen. Hazır belirlengen adamlar var ayıp biri. Parça var, 80 uçluk roza gülü var, truma gülü var. Bucakta astura gülü var. Boş yerlerge okuçular jana mugallimler menен birgelikte gazan çöğünü ektik. Ne olur? Aylana çöyrönü kozda üçün okuçular jana mugallimler menен birge işledik. Şirti oldu. Bunu uçakta şunlar. En bir yakın. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү семинардын катышуучулары жана ага эжекелер биздин номер 3-участогубузда кош келипсиздер. Мен 8-А классынын окуучусу Жанарбек кызы Байзада бул жерде тааныштырып өтөм. Биздин участогубузду өзүбүздүн класс жетекчибиздин демилгеси менен жана көзөмөлү менен Мамышева Гүлзат эжекенин көзөмөлү менен бул жерди карап, өзүбүз сугарып, көзөмөлдөп турабыз. Жалпысынан биз 45 түп роза гүлүн тиктик. Ал эми бул арчалар болсо ага буга чейин келе ага эңебизден биз ар түркүн гүлдөрдүн уруктарын септик. Ушу менен гана токтоп калбастан биз дагы алдыга карай жылабыз. Бул азыр башталышы, биз дагы көптөгөн аракеттерди жүргүзөбүз. Значит, 3 түрлүү арчасы бар экен, розасы бар. Жана да мына катты албайбы? Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү семинар катышуучулары, ага эжекелер. Көңүл бурула. Мен ушу мектептин 10 класстын окуучусу Кания кыз Кайыргүл. Биз номер 4-участокто буга чейин Туктуйга Саяш эжеке менен биргеликте анын жетекчилик астында классыбыз менен иш алып барабыз. Бул жерге мурун буга чейин дың жер болчун, эчтеси эгилбеген, көк чөп болчун. Биз бул жердеги ото чөптөрүн жуулуп, өзүбүз 200 түп роза гүлүн эктик. Анан кийин СТБ Бакира агайдын эмилгеси менен 15 түптөй Тяшанский арча эктик. Ал бул жердеги бактарак арчалар буга чейин ага эжелерибиздин атынан эгилген. Ал эми биз бул менен гана чектелбестен Бул жер мурда эски роза көчөттөрү менен болсо, былтыркы жылы биз бул жерге 25 сомдон ар бир көчөттүн даанасын алып келип жашылдандырсак, быйылкы жылы биз бул жерге 187 розанын гүлүнүн көчөтүн тигип өзүм классым жардамы менен иштеп келе жатабыз. Иштей бермекчибиз. Ал менен классымды мен эмгектиликке, достукка, ынтымакка биргеликте тарыялайм. Жана өсүмдүктөр менен ушул жерде өтүшөт. Мындан ары деген ой максаттарыбыз бар. Рахмат. Шатканы айтайын мен. Урматтуу семинардын катышуучулары. Мына мурдагы жылы биз география сабагын өркүндөтүү боюнча гуманитардык багытка өткөндүгүбүзгө байланыштуу. Мына куралдарды, мына аспаптарды, флюгерди баш кылып туруп, жок болуп кеткен жерден 30 000 сомдук каражат менен сатып алып келгенбиз. Бул жерге биздин Сайраш эжекебиздин демилгеси менен уюштуруп иштеп келет. Бүгүнкү күндө бардык иш тажрыйба, географиялык иш тажрыйбалар ушул жерде жүргүзүлөт.
Oku terbiye prosesinin negizgi Esmanbet var mı? praktikalik bagıtı dep esептейбиz. Burada da ошондой bir klas, Макты Мезекенин классы жайгашкан. Эми бул жерде урматтуу. Мынау чекесиндеги тосмолор алынып ташталды. Анткени эски типтеги тосмолор эле. Бул жерге жаңы тосмо коюлуп, анан жанагы түнкү стоящий лампалар бар го. Ошолор жакында отургузат. Bir 15 күнүн ичиндечи. Жарыкта түндөсү жарык боло турган болду. Галереясычы. Эки тарапка 120 штук арча келди. Бирок буларга суу коюп турбаса болбойт экен. Азыркы күндө суу келектигине байланыштуу коё элекпиз. Буйма суу кылып атабыз. Мындай полифтичи. Чын кете береликчи. Ушундай кете беребиз. Арасына айланып кеткенбиз. Бул канчалык деңгээлде өсүп берет билбейм. Eşler sevgili 10 canlı koyduk köşekte. Al. Remont bulat. Gel. Mektepçilerin burada remont bulada, dayanekler almıştı burada. Düştü. Ya bunu da bu yerden ağır bir etajdan çöktü. Şimdi bulgana. Hey basay, hey basay. Bunday, buna hazır. 3 aylık boyunca qayerda göçöt qancha so'm ekenin bizga shu jatqalab olib qoldi de. O'zimizda yo'q. Ayvet qanday? Ayvet aravanda jurат. Paydamga göçöt jetpey qaldilar, O'zbekistondan olib o'tadi da, kutib o'tiradi. 200 ming so'mdan açık yaşıl dol var degan. Zeleniy fonddan rayonoga yılda akça bölünür. Alayın dese bul göçöt yok. Oşu oblasına qayrilib qaysi rayonda göçöt var dep bul özgönden dogovor tushib geçe. Buna 350 so'mdan preçlene kaldı. Majevenlikte. Nalichki akçaga 150 so'm, 130 so'm o'chaydi shu odati. O'zbekistondiki 130 so'm, 150 so'mdan olsa bo'ladi. Alemi preçlene qilib, buna aç 350 so'mdan. Eğer şunda pitomlik bo'lib qolsa, mana hozir mana 12 so'mdan olib kelibdir. O'zi chiqishi oyoqdan vyhod 8 so'mdan ekan. 12 so'mdan bo'lganda 1000 dab kelib qo'ysang 12 ming bo'ladi. Eğer 350 so'mdan o'tkazsang 1000 de egib qo'ysang foyda emas. Ey, biz Qaraquljaliklar ayabay yaxshi ko'ramiz. Başka jag'ini. Pitomlikni qo'lga. Biz har kimdan mana açık aytib qo'yay. Ot degenden oğuz güyübeydi. Her neseni atı men ataş gerek. Bultur 400 so'mdan akça kotarıp, Bekbolat Majlis şunday mı?
Arkaga majevelnik diktik. Her bir mekeme aksı aldı. Tuğra ve mekeme oyun jetkisini. Emni üçün 400 somla özü alsa olmaydı da. Ap gelgen majevelnigiz 2 karış. Eğer 2 karış bolmasa bar ölçep gelile kolgar men bar. Kança karış eken. Turat hazır. Biz bir nese kılgan jokbuz. Biz özümüz goyunç istemeybiz. Her neseni söyleyip, şuğa ayabay usta el bolabız. Emni üçün şunu görsetöl dedik. Bu daygılgan iş emese. Oşol aravandı göstürgön, karasılı göstürgön, özgöndü göstürgöndü, karagılcalık da östürse olur. Bırak biz goyunça can başlap жатқанды жақсы көрөбүz. Сым такканды жақсы көрөбүz. İştegimiz gelbeyt bizdin. Ошон үчүн мына 12.000 сомго 1000 түктү эйип койсо, bir top жылдардан кийин 350 сомдон эсептечи канча болот? 350.000 болот, 12.000 сом. Biz жүрөбүz, Мына Musa сайып чөткөндө алып келген. Көң кайтарды. Майда бир небелерди алып келиптир, Кытайда, мына мен Кытайга барып келдим. Жолдун бойлоруна сразу эле үй менен тең немерди алып келип сразу отургузат экен. Ошондо службаларды түзүп коюптур. Дарактарды алып келип сразу отургузуп, анда жана крам, шарт отургузуп, мына бүгүн түйүнө эс ала берсең, көлөкөлөй берсең, боло турганда шарт түзүп коюп. Карап отурбайт, Биз болсо эч нерсе кылбай отурабыз. Ошону көрсөтүп коелу деди. Мына эми стадиондун тегеректерине мен өткөндө да айткам мына. Bir ай мурун, аябай көп жерлер жатат. Дайым жок деп жоктойбуз да. Мен айттым, тапкыла изден келет. Ушул жерде кийин бак болуп калса, айтат, жакшы кишиден бак калат. Жаман келтиребиз да. Тоюн тантабыз. 2 күн иштеп койсо, 2 күн сөз кылат. Эч нерсе болбойсун. Эмки бул бүтөт бул. Эртең бүтөт, эртең ашы менен бүтөт. Эмки жыл жазга чейин дагы жата беребиз. Ошон үчүн дагы кечиктик биз. Эртерээк өткөзгүлө амал өтүп атат Musa сайып, туурабы? Ошон үчүн мына ФАП, СВА мектептин жетекчилерин, мекеме уюм жетекчилерин, айыл өкмөттөрдү чыгырып көрсөтүп атканыбыз үчүн. Эми давай актоо залга кирели, токтом менен тааныштырабыз. Оюңарды айтасыңар, анан нетебиз. Мына азыр 4 жерде мини футболный бар. 20 жылдыктыр булган. Мына бу жерде да замешание бар. Суюга келип калган. İbrahim Tural? Газоновый жана семеналардын жакшысын алып келип коюраак себиш керек. Бул жер жиш. Бул шаарда көрүп атасыңарбы? Интернет аччы кандай газондор бар. Биз газоновый житнактарды эгистиде жакшы өстүрө элекпиз. Кандай себишти. Булар сепкен, мына суюк чыгып калган, туурабы? Биз канча акча кетип куруп койду? Таштын үстүндө ойноп атат. Çöpün üstünde oğuna turgan, çatılış gerek, oğuna otura turgan, giren grup otur. Anı şu kişine işleş gerek, İştegen kişi yok. Hazır 4'e kuruldu, daha 4 yerge kurabız da bu yıl. Büt sponsorlar çıkmadı. Mini futbol, daha 4'e kurup veririz orada. Buna 8 bola mı? Yılın eteği şeyini görüyoruz. Mini futbol ne plas attılar, gövüyor öte. Gövüyor. Buna hazır 4'e ayttı buna. Daha sevişinler gerek, geçiktiler. 1 ay murun, daha koşumça sebep koyduğunda, Mazerge yüzündösü köp çöp oturup jölele kiyimlerin otura turgan jeri bolot elek. To'g'rimi? Oşonu jasaşыбыз керек да. Бирөө жасап бербейт да башка жактан келип. Мына мини футбол боюнча ушул жер. İş buluyorsun. Ben o son için cümle ettim. Sen glani figurasın. Tekin inspeksiyon koluna ceterep durup trotuar degen, göçö degen koca işler olsun. Arhitektordun gözü menen, tekin inspeksiyonun gözü menen, Krasliniyada hazır 3 gün Katar çıkıştı balda.
Üçüncü jolu üylerde kıdırgandan keyin el çığa başladı. Biz şat çığa koyuyoruz da gongön emes. Biz aravandık emes biz nokatlık emes, biz karasılık emes, biz özgönlük emes. Biz gongönmüz. Biröler cesap başkanı, yoksa sapşam cesap başkanı. Fazıllık kocasını kim koydu? İsmail'in kocasını kim koydu? Ne sebepten? Birincinden kuratları ayak beka getip attı, ilen silen bulup attı, ayak beka getip attı, başka işleri çıkıp attı. Kim koydu? Ayıl hükümetle de aytmadı. Kalgan göçelerde kantor oturup çıkarıyor. Hazır gevil göçeleri varsa kim öyle? Gömülün açıda turganda bola başladı. 3 yol çıkandan keyin. Şundan mı? 3 yol çıkıp kayra birimiz neremiz? Biz göngönemiz. Biz başka jagынан önüp koymuş, başka jagынан kıyımız. Bu yakka göngönemiz. İne canım? Aytdım. Otunundağı göçüge çürgön, şağınındağı göçüge çürgön, taşıdağı çürgön, jana kıktarındağı göçüge çürgön, bir de göçüge tazalangan yok. Ötte zaman göçüge. Baskın geliyor. İşenmeseler, hazır buna 5 göçüge aralap barıp durur, İsmail'in göçüge çoğurgusu kudusunda yapıyor. Aynı hükümetten çıkan yok, hakimiyetten çıkan yok. Buna Hüseyin Koksep sen hiç kim çıkan yok. Sonra her bir yüge girip çıktı var. Her bir yüge girip çıkıp, çıkır, tazılar. Başka da hiç kimde, ünde kim koyduk buna? Misal için aytıp. Asfalt menen basma için, ben uşağa göçüge salsana, ne de atparayız. Maşinamız bir uşağa salıp koysanız salstırarsın. Bilesiz de İsmail'in göçüge taşı göçüge ayırması kanday. Hiç nesi olmadı. Bardığı kadar göçügenin boyunca. Göçügenin ortasında taşlar ayttım mı? Bardığı çürütürler. Как al sıkılar. Yoksa men çıkır. Al munisipal hükümet çıkır. Anın koca oyununda biz. Buna ayıl hükümet. Buna arkitektir. Sen gerek olsa buna tur emez. Al. Buna koy. Göçügenin nemesin buzu atasın der. Aklım var. Tek inspeksiya. Çıkıp alanda. Sorama göçügesinde çayxananı aytar. Çayxana günüge çay içkenler aytsınlar. Bana aşağı yerde malzemelikler var. Ne gibi? Şunlar. Geçe kırttırdı. O şaldayla kırttırgan ayla hükümetin mandayında malzemelikler var. Hasan, çayxanada kırksa oladı. Balası var ki. Aybek. Aybek? Aybek mi? Hey! Şarabraz verip şunda çakşı jaraşkan. Şöyle karap, şunda narı göngülün açılı. O şundayla kırka turgan yerler. Aman geldi degen nemen mangdayın karagılar. Mamurata degen kafenin mangdayın karagılar. Üsüp durat. Çaç ösüp, cüdüp saksayranlar. Buna gönlü iki yer salstı burada. Biz çayxanadan surandık. Buna ökön akşam kırkıp koymuş dedik. Geçer mi? Geç gününü öttüm. Yok öyle. Şunday kırkıp dur, ben de razı oldum. Hazır jakşı, ay hükümetim onda. Hazır aman geldim benim, Mamurata degen iki kafe oldu. Barıp karadım. Tarmayıp, yüdüp turar. Sonra jakşına kaygılıp kırkıp, tarbiye askeri eken de, kırksa arganda figura olup kırksa, özgönlü görüp otursun. Uyma, buna caz, her bir göçe oyunca buna ertemelini ayttım aparat. Ayttım. Yani biz, buna onun da gubernatör gelip, başka rayonlarda ayttım, akval mınamda, benim şarkı var onları jakşı görüp, şarkı öttünüz mü buna Mırzeke'nin içine? Öttüm. Buna glavlı yol tapşırma ördüm buna, Aliyev köçesine. Aliyev köçesine. Buna Erges Osmanov'ların düğünün joğur jağında bir jağı aktarılan, bir jağı ala çok. Bugün sağ görüp turam. Bir jağı tolluk aktarıp bitti, bir jağı ala çok. Buna 3 gün demek. Ertep, subotnik bular, ayvet, bütün aparatını alıp çıkarsın. Daniyar menen başkaldığına gılan buğatının bir akkarmanı görüp, kalganlar men kontrol olursa, buna çılıp pütürüp koyuyor. Kanday son bulmadı? Hiç bulmadı. Birinci may, kaç ming tüy ettin ha? 1,5 ming tüy.
Azı başa 4 milyondan aşık ettik bu. Ya жалпы rayonda 4 sentrde 4 milyon. 4700. Nereye geldi? Yine жалбырақ деп қоясыз, содан это самый азыр популярный немелер. Yine жалбырақ. Бүт қашалап атыр. Жеп кетпесін ғой тұр. Өздері көшеде жүрген. Оңдап атат қолынан келсе. Birinci baylıkta biz olsa mekeme yoksa çıkan yok. Allah dene başladı, biz de başladı. Özüme salıştırıp görünür. Başlangıcına katlı atkanlar var. Biz hazır Subotnik'in jiyintığını etkile. Gençi badat, gençi badat. Edekten akırdı Subotnik'te geldi. Şumenem sahip Subotnik bütöt. Şu Subotnik'ten keyin anan emki жазға чейин саламатты olamı, esençilik olsun. Bağıştay turan siz var. Musa sahip aytımsa, genç жақсы badat. Öz 2-3 gün, 2-3 yolu nemeye çıkırdı. Türklerine düşünüldü. Çıkanlar da etkiler. Buna mekemeler, royal mekemeler yetekçilerine rahmat. Şu Subotnik degende çakırılganda gelgende yetekçilerine жақсы rahmat айтып атабыз. Анан эми şu тынбай эле иштетебересиңер деген сөздөрдү деп атабыз. Эмне башка иш таппай калдыңарбы дегенди айтып атабыз. Ошо ушудан башка ишти жасасак болбойлу деген жетекчи бүгүн Алиев көчөсүнөн жогору чыгып, эт управлениеден нары чыккандан кийин эт тура болуп турат деп атат. Көчө башкача болуп калды. Мынакей ошо бүгүнкү күндө ошо жетекчилердин жакшы жетекчи, жакшылары көчөнүн боюндагы чоң таштардан эч нерсе ташты калтырбай терип алып чыгып, жүктөп чыгарып коюп, кече бутактарын кыркып бир машинага чыгып. Анан актап таштады. Бүгүнкү күнгө чейин айткан сөзүнгө толук кошулуп 2-ден 3 жетекчи бүгүнкү күндө ошону кайра айтырып атыптыр, ошол ишти жасабай келип атабыз. Урматтуу жетекчилер. Эми ушуну айтканда, чакырганда эми бир айтылганда бир тапшырылганда ошону аткарып койсок, кайсы мезгил болот ошону аткарып койсок жакшы болот эле жолдоштор. Кээ бир тамашалайт. Туура көргүлө жолдоштор. Эмне жанышпак кийип келе экен дейт. Биринчи майга дейт. Ушу сөзбү. Акыр эмне үчүн биздин мынды чыгарасыңар деген жетекчилерден сөз болду. Биринчи май айыл өкмөтү, ушу Бардык Карабулда айыл өкмөтү турганыңыздан, башка дагы райондун ичиндеги башка айыл өкмөттөргө барып иштейбиз дейт. Жоқ иштебейт, сиз Карабулда айыл өкмөтүнүн центринде тургандан ушу милдеттүү түрдө ушу жерге сууап келиш, ушу дарактарды көгөртүш, ушу жерди тазалыгын сактап алыш ар бир жетекчи биздин милдетибиз деп атам мен. Неме шаштырасың дейт. Бир эле кыргыздын бир сөзү турат жолдоштор. Жаз жарышты. Уақыт өтүп кетип атат. Эртең төбөңүнө жер кассаңда 15-ден кийин эгиниңден кара эгиниңден иштесең өспөйт. Амал өтүп баратат. Амал кандай тездик менен кетип атат. 3 gün жааса, амалы келдекте отуруп атабыз. Урматтуу жетекчилер. Ошону туура көрүңүздөр мына. Ошону актап атат жолдоштор. Мына аял кишилердин жасаган ишин караңыздар. Эң жакшы иштеген ветеринар лаборатория ичип атат мынакей. Күнүгө айткан саатына келип, сүйлөнүп атат. Эми бул сүйлөнүү калыбы ишти жасап атат мынакей. Неге чыгам бетте аркайра чыгып атат ошол ишти аткарып атат. Убак саатта берген мөөнөттү аткарып атат. Bir günü bir işte aytsам, bunu жасайт, эртеси мынаны айтам, onu жасайт. Geçen заборuna берип актайсың дедик, кайра заборун актатып атабыз мынакей. Көчөнүн кире бериши, чыга бериши экен деп атабыз. Эң кертүү жерге токтойт экен, мына остановкада бир порядок кылып коюңчу деп, остановкадан бери жүктөп отурам азыр. Бүгүн субботага чейин актап, краскалап коюңчу, элдин көзүнө жакта көрүп турсун деп атабыз жолдоштор. Мынакей ошондой эле жакшы деп аткан сосон. Мынакей. Рай аркылда айтты мына, телеком жакшы деп атат мынакей. Суббота рес, санэпидстанция жакшы деп атат. Таза су координатор мынакей. Турак жай таза сууну айткан сөз бирден жетекчи. Ишканада бирөө. Ошол өзү дагы ушу мен ушул жерде сиз менен иштебей калды дебесинде чыгып атат жолдоштор. Ушунун жолдоштор бир нерсени шашылып аткан жерибиз, элибизде, жерибизде көрктөнүп турса, ушу жакшына көрүп, элибизге тартуу болуп турса, мына жолдоштор премьер жакшына айтып атат, 1-майды качан субботага чыгарып көрдүк эле. Өмүрүндө чыгара алган эмеспиз. Көчөсүн тазала деп айта алган эмеспиз. Көчөдө экесең тескери басат. Мына эл өзү жасап атат. Эл козголду. Көчөнүн катары можжевеликти кашалап решетка менен тосуп алды. 1-майда. Ошондой жолдоштор мына азыр кийин жыйынтыкта да сөз боло турган болду. Ар бир мекеме мына лескоздор бүгүнкү күндө өрүк көчөдө турат, айланды турат, терек көчөдө турат. Доверенность менен алып алсаңдар болот бүгүнкү күндө. Ошол мен өз көзүм менен көрүп көрдүм. Өрүктүн бою жетет 2 метрден ашыгыраак, терек 2 метрден ашыгыраак. Доверенность менен алып келсе 3-4 гана мекеме алып атат. ССМ алды мына бүгүн семинар өткөзүп аткан. ССМ көчөт алды. Мына бүгүнкү күндө беги мектеп ушулар гана алган. Башка бир да мектептин жетекчиси, же болсо бир жетекчилер ошол жерде көчөт алган жоксуздар. Эртең амал өтүп кеткенден көчөттү издебеңиздер деп атабыз. Жок дегенде ошо теректеги тегерете бакты
мүмкіншілік бар, жер жасай, жерден тұрған, жер көктендіріп тұрған жерлеріміз бар. Ар біріміз үшін өзімізге болған участкамызды көктендіріп жашылдандырып қоялы. Ошон үшін мына мекеме райондың бар жоқ мекеменің жетекшілері, мектептің директорлары, фактың басшылары отырасыздар жолдастар. Ушул барыз арымыз кичинеден салым қоссақ, мына жақсы деген мекемелердің қатарына қосылсақ, Қарауылжаны көктүнө чыгарабыз жолдастар. Турасын айтады, бапа болбаңыздар. Ертең коллегада bundan дағы турасын айтып берем. Трактор деген жетекшілерге тұрып отам мынаке. Оңолауыз деген. Ушудан кейін оңолор күнді қанша. 10 жолы 5 жолдан айтасыз. Ушу жерді тазалап кел десең, ертең қайрачақ мен қайерді тазалайын дейді. Мұны дағы ушудан маселе отыр. Ертең ақырғы күн мына райцентрге не суны беріп айтасың. Bir cumala suны тосып отырабыз. Осты субботаға шығарған жоқпыз. Суның башын тоқтатып тұрып, ертең ел bir күнге субботаға шығып берсін атабыз. Неге сен ушу центрден келген суны biz суббота қылсыз керек деген мекеме жетекшілері бар. Райцентрде мекеме конторың бар. Райцентрде жашап атасыз. Ошон үчүн арғын чабабыз біз. Субботик ертең субботик әрбір өзіңіздері бөлінген арыңыздар ошо субботикке чыгабыз. Ана панелдер дага болбоңуздар. Мен чыктым эле, сен жазбай коюптур дебеңиздер жолдоштор. 8:30 субботикке чыкмайт. Maçına daha iştep kalan dedi. Buradagını varsam çin ile. Arkıttın kızları tağma kın, jaltı oldu mu? Kiçinekey kızlar iken demenin başını ağırlama dedi. Çıkmam dedi. Kulak ketemede korktum. Ha bizden canağın diyetliler olsa bizge başkanlar okutat değil. Uyat Ben ayттым ғой, қайталап қояды. Қарауылжандайым асфальт менен басат, оқшат деп жүрчү. Тротуар жақсылап тротуар салып қойсаң, тротуар менен басат. Асфальт болса тротуар. А біздің тротуарымыз да сияқты, жоқ та, жақсы болса басат екен қарауылжанд менен. Нормальный тротуар, көчөгө шықпайды. Шарт түзүшүбүз керек болду да. Біз оны сыйлық қойдық. Мына тоқтам қабыл алдық. Біз ақшабыз деле жоқ. Көп болса, раса көп қойылып. Мен мысалы үшін болса, ай сыйлықты. Мына Абдырасыл біледі. Біздің районның қойған сыйлықтары Қарасуның бір айлы өкіметінше де жетті. Білесің? Мектептерге сыйлық қойып та мен. Бар, 13 жас ұяласың. Біздің алардың немесін қойып. Біз сол 100 мың сом қойып отырмыз сол. Жылдың жиынтығымен президент жариялаған 2018 жылда аймақтар бөліп өткізген жиынтығымен Sonra 3 aylık da başı kadar bazı kriterler istep koyduk. 60 bin sonun aylık notun arasında jariyaladık. 40 bin sonun mekeme uyumlarının arasında jariyaladık. Eğer aksak tapsak daha kuşağız aytıp. Benim sponsor izlep görelim. Ama biz 40 bin sondan beretirek de mektepte. O başka yerlerde 40 bin sondan bereti. Kâbi. O maşine veriyor. Yıldım muhalline maşine. Biz 4 bin son veri var. Bir diplom koyu var. Bette razı oldu ettiler. Yok da bizde. Mümkünçülük üstünde. Rayonda bücret diyen yok da bilesin. 60 bin songa 5 orunga koydu bey. Aylı hükümetleri düşün. Birinci orunga 20 bin son. İkinci orunga 15 bin son. Üçüncü orunga 12 bin son. Dördüncü orunga 8 bin son. Eğer de 5. orunga 5 bin son. Eğer aksa tapsak daha üstüne koşalım. Mekan uyumlarında 7 orun koyduk, mekan uyumları köp koyduk. Şol mekan uyumda jarıktandırgandan başlap, hazır reklamlı tablolardan beri koyup atar, jakşılar başlandı. 7-8 mekemeni şart aytsam bolat, biroq ayağına çıkış elek. Mına aylı hükümetlerge 22 kriteri menen bağlanır. Jiyintini çıkarabız. Aylı hükümetlerdi 16 mı? Aylı hükümetlerdi 16. Şol hazırkı mına ol. Begiyip mektep menen GS 3-çü Ülgüler Karnaptor kolunday gülünen başlap tuvaletine çeyinki büt bardığı karılı. Kliyentlerge şart düzülüm oturguş jasaganddan beri karaydı. Kanda şart olub gerek. Bizge gele tursa gelse kayerda oturar. Büt bardığın eseptep çıkabız. Şol birinci orunga 10 bin son koyduk, 7 orun koyduk, ikinci orunga 8 bin, üçüncü orunga 7 bin, dördüncü orunga 6 bin, beşinci orunga 4 bin, altıncı orunga 3 bin, жетінші orunga 4 bin. Bırak biz daha jana kıyın medsanatlarga, kıyın işgörlerge kayırlabız, eğer akça tapsak daha üstüne koşalım. Zayalay, emgek kılgandardı, başkadagı putovkalardı karaştıramiz, menen bir zadane, beren tapşırma. Jakşı
iş kılgandарды biz urmattaymiz, dаңктайбыз, колубуздан келишинче көтөрөбүз. İş kılmasa anda biz oşa özüne жараша biz baha veririz, aytabız. Biz hem karışlar mı? Bizim dıygarın hukukumuzun çekimde. Aşırı işte sebebi var, dıygarın hukukun çekimde biz baha veririz. Ama meni daha koşup koşuyoruz. Oşan için jakşı işleşimiz gerek. Başka yaktan birөө gelip, hiç kim gelip jasap bermiyor. Hiç kim gelip. Özgönlük jasayt, alaylık alayın jasayt. Karabulcalik özübüz kötөрüşübüz. Sentirde Aybek durasın biz şaardın dengende çıkarışımız gerek. Hazır aytып atar. Karabulcadagı jakşı, Karabulca ayında bolup atkan jakşı işlerdi Rossiyada Karabulcaklarda koldoну. Jakşı bolup kalgan Turbayda özdörü talap, kança 1000 kilometr alыста жүрse da Karabulcada bolgan işlerge özdörünçe kompoyup sүйünüp, özdörünçe razı olur. Ошон үчүн Карабулжаны только Карабулжактар bir элдик жыйын кылып биринчи жыйналыш өткөрдүк. Ар бир айылда элдик жыйын өткөрүп туруп, аймактарды өнүктүрүү жылында эмне иш кыласың дегенге айтканбыз. Ага, сырттагылар азырынча барып келди. Сайдагылар эмне кылып бересиңер? Спортзал kurulunu başlar. Birine misal aytayım. Şundayla demin kaç yolda çıkıyor. Aylık kötüne sürüyor şuradan. Her bir aylıkta gözü kötü. Şundan. Karabaşlar var mı? Var. Giyinin uçunda. Akyalıklarının böyle. Akyalıklar mı diyor? Akyalıkların kötü söylüyor. Sen kötü söylüyor. Akyalık kötü söylüyor. Küçük akyalıklar. Bir köçöge şagıltıp жарыктандырып берип турган болду. Bir köçöge. Жарыктандырган, бардык жарыктандырган болду. Bir de köçöge албайт, этесиң. Мына жаза ya, Аккыя айыл деген күйгүзүп койчу. 6 жерге күйгүздү мына. Кашка жол. 3 айылга түнүгө тургандар жасап. Жакында жасайсың сен. Ылайкала 2 жерге жасап койду. Карабай. Мына көрүп атасыңар лайкалар. Сай айылы хош келдиңиздер. Лайтала айылы. Projektörde koydu, canına nemilerde iğne canlıraklı canında nemilerde östürdü. Yani bir şirketlerinde her bir ayında, her 3 ayda bizim Karabulca'nın tımak oldu. Ben açıp görüşüm. Ötkende ayettim, iş oldu. Ben buna şunu şey. Her bir ayında iş oldu. Biz sentirgede verdik. Özünün kanı ayında. Bir tane de oldu. Gönçe çok değil. Uyuştur desen çok değil aksa. Biz çalkıtkanız ötkenden ayttık. Ben buna ayttım, ben deyip öttüm. Özüm akçanı karmama toplu olur. Atellerin ailesini düzenledin mi? Ateller özü çoğulsun, özü yetsin. Zaten bir şey değil. Karmadın beraber. Sebebi biz ne bulamız? Caman, ne böyle işten çıkanımız ya. Cecep bağımız, şöyle açıp verme, bir beraber. Şundan çadır. Ağzı çok desen ciddi. Arkasından toman toka söylüyor. Ama işte uyuşturur da özlerine demlik öteşkir. Gözüne karmasın. Özleri en pres. Karmadın mı? Hazır aytat buna. Cevap. Köpçe doğamda yok. Bar olsa bir nemen gereği. Yoksa bar olsa bir öz yüzleri var ettik var. Eldi koçarışınız gerek bunu unutmayın. Bana birinci may demiş için bakmadım. Bana Musa Said oldu da dövdü. Ben gözümden nasıl unutmadım? Göçünü unutmadım. Bravo. Bakıyor mu karadı? Karıştı 10% nemeler var. Tüz açsan tezkere kılganlar var. Destesini al bolat. Al özü şunday bolat al. Kızalıp bulmuş gibi. Orta son için tuğandır. Jakşı oңdoйлуу. Эми күчүмө şu менен субботук бизде массалык субботук болбойт. Эртең акыркы субботук керек. Эртең кратковременный должность бүгүн менен аба ырайы өзгөрдү. Болсо ачык деп берип атып билишмин.
Erten bardıq sol arıqtарға дайыт, бөлінген бойынша дайыт. Жанағы техинспекцияны мұнан кейін ұйыштырғандар, техинспекцияны борбордық шайлау комиссияның өкілдері бүт әкімет қосып қойған, сол адам көйттір қосып бөліп қойған. Bir-екі адамды контролларына что за? Жоқ, БШК менен жоқ, техинспекция особый істер. Ал деле қарауыз жоқ, почему? Шықса болмайды, не жараспайды. Әкімет қосып қойған, метрлеп бөліп қойған, мына сенікі. Жоқ, шолдар. Мұнан кейін аппарат жетекшісіне сұрайыз. Техинспекция менен. Сонда bir-екі аксан үшін әкімет қосып қойған, біз менен қосып. Қамыстандыру қосып қойған бізге. Bir kişi nəsə kontroldayız, nəyə kontroldayız. Erten жазайынчы, қат жазайынчы қандай кетер екен. Жөн іштейік. Бірақ бірле жол іштейіз, ертең ақыр күн бол дей. Өзіңің ішіңер қыласыңа. Ана мектептер бойынша. Етіп қойым, мына сыбал. Бүгін семинар қылғанын сөйі шашып жасадық. Bir жұма кеш жасадық. Амал өтіп кетіп отыр, кейін жасағанымар бекер айтып. Өткенде мен Байымбет мектебіне айтқан мына бар. Жерлерді көрсөткөн да. Апрелде 2 жолы майда 4 жылда қарайын, сонда бүт мекемелерді көзден өткізіп шықты деп отырмын. Айыл өкіметте қалмасын, мекемелерде қалмасын, бүт барды. Көл жақсы болса жақсы мына. Жиынтық шағы деп отырмын. Сен 3 айлықтан жиынтық менен Қарабұлақ жарайындағы мына өрөңді араланға ұқсап, ноқатқа ұқсап, қарасуға ұқсап, бұл мынадағы жол 3 айлыққа жақсы қатысқан екен. Бұларда дағы маданият жетішіп қалыптыр, жақсы болыптыр деген сөзі қалды. Біздің мақсатымыз ошол. Амал өтіп кетіп атады деп бүгін Қапшағайдан бері жағын барып шықырдық. Болмайым сіздер тура түсіндіңіздер. Сол бойынша біз ертең субботты жақсы өткіземіз. Анан жаңағы Başka günlerde tapşırmaları, ceket tapşırmaları gelmiş, az birinci oturmayla. Buna şunca seminer gözlük, gıyısı boyunca bir kişi fikrinizde de ayıp koyunuzlar. Begi gitmekten boyunca bir okuma fikrini ayıp koyunuz, şuna ciltler. Hadi desin. Bana sözler ayıptır mı? Buna şuna hatayı şuna dayandandı, başka köp kişilik gelse, gördüğünüzde, şunlardan ayıp koyunuzlar, kimde? Qanday fikirler var? Seminer ötkön hekimiyeti var. Gıyısı boyunca ayta turgan var mı? Давай, саламат сақтау тармағына бар мısın? Соғыстың қатысушылары бүгін жақсы маңайда, мысалы үшін олардан жақсы разы болдық. Екі үлгілі дәрігерлер тобыменен мектепте болған жазға қарата көріп отқан әрекеттердің барды абдан жақсы болып отқанын көрдік. Бұл бардығызға сүйініш қуаныш, өйткені айналаңда чөйреңдегің бардығы таза болып тұрса, басқан жолың таза болып тұрса, барған ішіңе таза барсаң, ошол жерде болып отқан іштерде коллективте болып отқан көзқарастардың бардығы алдыға жылып отқан болса, бұлардан жақсы болмақ. Ошол мына әрекеттердің бардығы, мына біз қанша жылдан бері чоң істеп келе жатабыз, урматтуу жетекчилер, отырасыздар, айыл өкмөттөрү. Biz eме жана айтылгандай талап кылбай, же болбосо талапка мындай моюн бербей, же мындай жакшы кабыл албаган кесепетинен болуп келгендиги дагы жол көргөзүп атат. Мына жасалып аткан иш-аракеттин 2 айдын ичинде биздин мына центрде, айыл өкмөттөрүндө жасалган иштердин канчалык деңгээлде экенин бардыгыбыздан көрдүк. Эми биз жана айтылгандай түртүп айтып жүрүшүбүз керек болуп калыптыр да. Чындыгында ошону биз жетекчилер биринчи өзүбүз болуп калсак жакшы болот эле. Biz özümüzün aylanı çöremіздегі, істеп отқан мекемеміздің айланасын таза қармап тұрып, өзімізден баштасақ жақсы болмақта. Сол үшін біз мындай жетекшілер мындай айтқандай көрөгөз, білерман, сезімтал болуш керек та. Анан келіп алып эле біз дайым эле бир үстүбүздөн жетекчилерден мындай көрсөтмө көргөзүп, ошолордун көрсөткүсүн иштеп турган болсак анда жакшы алга жылдайбыз. Ошол үчүн мына көрктөндүрүүнү мен бүгін кеше бүгін тамашалап айтып қойғаным бол, абдан жақсы тазаланған. Шундай тазалықтың барлық мекеменің алдында шундай болса жақсы болды. Жана көчөттөрдүн отургузган бар. Эми бул көчөттөрдү көпкүнө келтирүү белгилүү жылда болбой турган нерсе экенин мен сиздерге айтып коеюн. Ал оорукананын көктөндүрүү боюнча 5-6 жылдан бери
ине жалбырактуу дарактарды эге берип кайтадан отургузуп жүрүп көрүп калдык да ошол үчүн буну отургузуп коюу эле максат эмес. Аны эртең көптөндүрүүгө аракет кылышыбыз. Мына семинардын уюшкандыгы абдан жакшы болду. Мен колдойм, тазалык боюнча бир эле биз көрктөндүр эмес, айлана чөйрөдөгү райондун кирип чыгышын, айылдар аралыгындагы жолдорду тазалоо бардыгыбыздын милдетибиз экенин сезебиз. Туура жана айтылып кеткен Муса Көкөбевичтин айтылган сөзү туура. Ар ким ар түрдүү сөздөр айтып атат. Эмне үчүн биз демалыш күндөрү иштешибиз керек, эмне үчүн байрам күндөрү иштешибиз керек деп. Бунун бардыгы азыр убакыт менен эсептешүү кетип атат да бул жерде. Бүгүнкү күн эртең кайтырып келбейт. Бүгүнкү кеткен убакыт эртең кайтып кайра албайсың. Ошон үчүн ар бир сааттын бардыгы эсептелүү экенин бүгүн жакшы айтылып кетти. Ошон үчүн урматтуу ушу жетекчилер, коллегалар, биздин кылганыбыз биз өзүбүз үчүн эмес. Бул ушул жерде эртеңки биз иштеп кеткен анда калган аркабыздагы иш болот да. Эмне иш калып кеттик, эмне жасап кеттик деп ойлойт. Ошон үчүн жакшы Примашев Бекович жакшы сөздөр айтты. Буну ишке ашырыш керек. Идея жакшы. Ошону бардыгыңыздарда ошону бир ай убакыт калды, ошого дагы иштеп кеткенге аракет кылайык. Мына тазалык боюнча уктуңар да. Каракулчада 2 гана күн чыгарышыбыз керек болду. Бирок тилекке каршы мени эсимде жакшы эстетти. Байкап атасыздар да. Биринчи күнү, 5-нчи күнү дегенбиз да. 3 жерде 2-нчи күнү деп чыгат. 3-нчү күнү. Калгандары кичине көнүп калды. Байкап атасыздар. Башка күнү башка жерди тазалайт буларда. Буларды үлгүрбөдү. Ушул жерде эң кыйын Каракулча силерге биз актив деп коет да. Активсиңер да, активдер отуруп. Айткыла силер да жеткизип. Биринчи күн алып чык, калганын үйүңдө кармап отур, күлдөбөмө кармап тур, дөтөлө. Ана 5-нчи күн келгенде чыгардым. Ondan keyin alып чыкпай, ondan keyin кетип барат. Себеби жолдун баарын жаман көрсөтүп атабыз. Каракулчалыктар маданияты жок экен. Таза жашабайт экен деген пикир бар. Мына 3-4 жерде эч көнбөй койду. Мына жакшы эстетти азыр. Мына жакшы эстетти. Ушул жерде отурган айтыш керек да. Көптөр айтып атат, мына белги таштаганда. Машинасы барлар Кудай урдем. Бешөгүн аппараты эле ушу бир кичине неме көрсө шат таштап туруп дальше кетип атат эмес. Көбү айтып атат, палан таштап атат, машинасы менен таштап атат. Ушул жерде отургандар сиздер айтышыңыз, айткыла, сентерде айттыкпы? Азыр тыя албай калдыр. Өмүрү сентер көчөгө алып чыкканды билчү эмесиңер? Каяктан баштап алды да, 5-6 жыл. Шайлы. Каяк көчөгө алып чыкканды билчү эмесиңер? Эми токтото албай балага. Daha fikir var mı? Kime? İbrahim Mirza'nın dalında oturarız. Yani işlerini gördük. Oşoların işi jönde bir iki özgü aytıp koyalım. Şununda böyle yolu görüp yeri gelenirken oşonun barına çındarda çın basıp жатчу. Buna yemiz birinci yerde buzup жасаганыкем. Bir 5 yıldan keyin Kireçe verip kala turgan işti başlap turdu. Kireçe verip kala turgan. Bunun yerinde 170 kança dedi? 500 neme? Ayerge bir 500-600 watt kıday. Anan be 7 yaşından eskiden 500 östürü algan kişi milyonda tavat jönünde. Anan uşunday mümkünçülük bizim mekteplerin köbünde var. Ayrıca tuğa tayangan jaktardagı mektepterde aynı vakt var da. Şu oşonları az yerde kırtışla bir son nösette yer yumuşak. Anam bu şu İğnecel bıraktığım bilir kültüralaşıp kalgandan keyin öz şoğayla oladı yani. Biraz şoğay olandan keyin mal deleceği. Biraz şoğay olandan keyin. Uşunu kolgalatırgan iş eken. Bu jakşı nime oldu. Anan hem gayrede gelip tazalık bayan mege gezdik. Köçelerimiz taza bolup kalgan jakşı oldu. Özü beri jaktagı 3-4 köşe menen bassan şimdi de göңүлүң açılar. Ana nemi İsmail Aksakal'ın atı Kap. Bir kere de oylagan eken de oylap oturam. Akışı menen ben 15-20 yıl işlep kaldım da. Ana göçösü janagında ilmesi jönünde aytılıp tursa gayran kişi bayağı nime oldu da. Bu arı jakta bu yatıl iş boladı eken. Çınında 1 may göçösü taştalgan göçö oldu da. Taştalgan göçö oldu. Janagı ayta berseňer çıkkyday. Geçe
mına jak tarap jakşı bütüp bir de ötpeysinler. Men baldardan alıp yetip atsam, oşal tarapta elder жүрген. Oşal tarapta büt anımısın götürüp atıp жүрген. Berki taraptan görgön emesin. Yaratkanda da gördüm. Bu taraftagılar, arka taraftagılar jakşıraak aytılgan eken, bu tarabını aytkanda suçuk aytpay. Eldi aytsa köleten. Anam şoyunça tazalap, trotuar bulap, oşonun burçuna janagı nemen taştap ketken gelinlerdi. Maktabı gelip biratta. Kan perişlerdi. Gelip maşine toktoydu. Eşikte mındaydı açıp bir jılıp ketkenine arasan bir appak bir neme turat çoğun. Atanı okuyor neysin. Mına neme bizlerde var ya çınar. Zagış demeler. Buları da günde geçinde işte barasan bula yüzünde, alı yüzünde 4-5 meşakta pampers kalır. Boşun alı gibi özünün nesini taşlası oluyor. Son yerde geçki ben işini bütüşürsünüz. Yemin bu işte ayallar arasında da söz kuruş gereğinde. Su tunup olganda ben daryadan bir su alıp kalan. Boşal yerde de bir zaman nerseni gördüm. Daim bir yerden anam. Anam böyle de su alıp kaldı. Maşinesinden barıp alıp kaldı. Ben çıkıp berak gelgende düştü. Jakşınakay gelin düştü. Bu eken sılangan jigit su alışat eken dep. Ertesi gün oşal yerge barsam, çinere su alıptır dağı. Su alıp kelken taşının mesine bir mişok toldurup pampersine çıkmayıp. Bu emne geçeye düşüp ketip otarız. Kandaydan gelecek? Bu içken suuğa oşan alıp barıp oşan yere koyup oturuş degen. Şundaylardı gep kılış gerek da. Vardır yerde gep kıla жүрüş gerek deydi. Ana şunca hareket kılıp, jasap algan mede, janagınday kılıp, hazır gelip geçse arkasına çıkarıp koyup turgan. Bu ötede uyat iş. Men tegeregimde bayagı mına bar gele bilesiňer, toğun çattandı. Oşol eптеп jogotup algandan keyin karap turam. Ertemenen erте çıgam. Anan ayerde de bolat. Sar menen jakşılığa gelip bir iş kötüp ketет. Jakşılığı men kötörüp ötüp baratkan bolat. Anan girip ketsem, bir pasay çıksam, oşol taptaza paket kalat da uçurmene. Gelip barat ödem müteli yolu çıkesi olayıp geçe. Anan em al uyutku olmasın dep ben al kirip ketemem. Bir öpü olsa da maşinalar geçip barat yanına koyup keterim. Ben barı şu aylıkın içinde şu an meşgul gerek. Bu raysentir men aylıkın men direktir men sırtta jaşar diyakta demek barımızın üyübüz da. Sırttan gelgen kişiye şehirde turgandardın barımızın üyübüz, barımızın orağımız. Bundan 2 yıl murda biz işlep etken nokatlıklardan bir ayaldarın gelin uğup kaldım. Birinci mayben mege barışkan eken şu ötüp görüp ana şolar et. Oy, para şuna olup ketdi ya. Oy, jüenele bayağı nemede para orsuz kalgan bayağı ayında ne olup ketip durur. Jüene şolar çıktı. Degen sözlerdi açsa ben tazardan. Jakşılık türlü joğa aytılgan çok emser köpkö görбөй жүрүp netkengerde mına gözündäsi şunday görünüp kaldylar dep aytdım. Hem köptöp şu hareket kılsak birinci maylıklardan bir yola turgan bolduk. Uşularga da nime koya beretilek, tomat koya beretilek. Janagı nemeni, meşoktu, nemeni musurdu, munda üyüp taştap, içine kemeşip durma iş yok eken. Bardır, kadimki bayağı kapka, bir sonun kılıp, bir cumazlıkın bir toptaydı eken dağı baylap koyup koyar. Bayağı jiynaganları dele sarının şaktan çıkardı eken, yel atı bir yıl alıp ketip, oldu. Bu yelde yüretse oladı eken. Şu birinci mayda yüretiş kıyınca bolboyt dep ele oylop yürçelek. Biyagından alganda bular akırı ayta verse bola degen da. Hani raysentirge dağı şu aytiş azırak bolup atak, böbürög aytıp ketkirişimiz gerek. Jakşı jasap alsak hem özübüzdün жүзүбүз. Anan emenge enger çoğ ele. Bugün kirim. Emeli bu işti yerde sayılgan tarafın bari ösen. Kuday bersin. Acılda aprelden giriş ettiler. Maydın 20'sına egetilek ekkendim, ondan bir ösetelek oluruz, ösbey aletiler. Bu yıl gelgenlerin bari öset, bu yıl jakşı böyle. Yani jakşı manayı olsun denizde. Barınız. Şadrak aytdı da düşündürüşlerin, agat düşlerinde olarak yürüzeli.
Ayvet sende daha mümkünçülük bular, bayağı yerlerge bir planlaştırılası, kamera koygan bir bayağı 4-5 yer jangat edi de. Anam Roger'da GSP, FAP'tın başçılar turат, mekteptin direktörler oturup. En главный ağartuşlar silersine de. Aytış kerekti. Hay. Şu жақсы жасақ şu. Aylığımız barımızga, oşol tazalık barımızga, şu aylığımızdan barımızga da şu. Aylığını жақсы қарасаң, şul ayıl bizden aylığımız. Oşon üçün düt düşündük işlerini açık gerek bunu. Büyülörge girip açık gerek bunu. Da tazalık boyunca. Yemi çıkarıp atar değil. Azatlık çıkarıp atar. Atayın komandalar gelip atar. Biz jaman çağımızdan çıkışka, jaman çağımızdan ona da çıkışka hakkımız yok ya karamızda. Ettim mi? Oşan için tazalıklı karaylı. Başka fikirler var mı da? Abdurrahman'dan tuturalım ha? Herhangi cihdik da öyle. Hurmatlı seminarın katışçıları, Dumorlu Ümir Daşböğüç, bugün oşo kısaca şu Uran altağındaki seminarda жасап atkan işlerdi buna iki mekemede gördük. Hem bu boyunca biz bilim berүү mekemelerinde bu fevralın akırından beri şu meseleni koyup, işaralar tüzüp, işte bere жатабыз. Oşo buna mektepler özünçe, bala bakçalar özünçe bir toп iş hareketler жасап атабыз. Buna geçe 2 gün, burunku gün daha gelip, geçinde daha gelip, buna Begiyip'te İbrahim Ekrem'le söyleşip, daha bir Begiyip'te dağı жасала turgan işler var. Dağı buna bu da kalsa, kişide vakitler var, daha көп nersenin жасаса, oşol 3 aylık jaylanan möhnötü bütkөндөн кийин дагы bir топ өзгөрүү болот да. Ушул максатта мен bir нерсени айткым келип атат, Премьер Дашбегович. Мына өзүңүз да азыр баягы питомник көрүп атканда айттыңыз. Айыл өкмөттөр ачыгын айтканда ушу билим берүү мекемелеринде ушу көчөттөрдөн жакшы жардам бере албай атышат да. Заявкаларды берип коюп мектептин директорлору, бала бакчалар анан такыр эле көчөттөрдү ала албай коюшту. Алса дагы bir karışıkka жетпеген көчөттөрдү алып берип, geçe men İbrahim Ekrem'den сурап, мынеге bir жаңга ектим dedi, анан өзү таппай калды да. Көрсөм мындай bir чычкандын куйругундай эле көчөт экен. Анан эме ушул айыл өкмөттөр ушу жардам берсеңиздер, анан бизге эме ошол мына экологиялык фонддон атайын акча которулуп, биз ошо көчөттөрдү издеп, мына Премьерде Ашировичке дагы айтып, ушу сүйлөшүп бериңиздер, ош Батырып Жаныбек акабыз бар экен, ошол эме менен сүйлөштүрүп, музекен. Ошол жактан bir топ көчөт кече 27 мектеп жакшынакай можжевельник, каражыгач, миңдин тегерегинде можжевельник болгонун, ошол питомникте болгонун бардыгын көрүп алдык да. Эч нерсе калмады. Анан каражыгач, анан каштан деген дагы сонун эмелер бар экен. Мына куда калса бүгүн дагы сүйлөштүм мен. Биринчи күнү толук аймактан 2000 тегерегинде жаңга көчөттү алып келип беребиз dedi. Ошону дагы мына биздин Караташтан баары ошо толук аймактарга анан кийин ошо жаңга эң ойгонуп атыптыр. Ошол дагы эге турган мектептерге беребиз. Бул боюнча биз куда калса активдүү катышабыз ушул нерсеге. Биздин негизги милдет ушул бала бакча, өзүңүз айткандай бала бакчадай мектептей болуш керек. Башка көргөндө да мына мектеп экен, мына бала бакча экен деп алыстан таргыдай деңгээлге жеткизебиз деген ниеттерибиз бар. Ушуну жасайбыз. Анан бардыгыңыздар азыр жогору айткандай карабылжалыктар катары ошо бардыгыбыз тең ошо тазалык үчүн, районубуздун борбор үчүн, жалпы район үчүн, көркөндүрүү үчүн бардыгыбыз тике турайлы. Мен сиздерди ошого чакырам. Рахмат. Ошону мындай кылсак ошону дагы жакшы көрүп турасыз. Жаңа көчөттөрү, өрүк көчөттөрү деп айтып атпайбызбы, алма көчөттөрү. Ошолорду мындай активдерге аралашып, экпе аны өзүнчө бөлүп эккен жакшы болот деген пландаштырып айтып коюш керек экен. Тазалык барбы, тазалык? Түшүндүм, мен акыркы жолу чемпион деген май койгон, качатты айтып атам, качатта жарды айтып атам. Акыркы жол тазалап берем, Мына ак көз, кара көздөр угадасыңар. Кече мен
Meni Oruzakанчы барып келе, көрчү мына тазалап берем. Колго алып бердиң, чиптасын алып бердиң колго. Акыркы жол тазалап беребиз. Ал жерде жана эле баклашка менен неме? Эми элди үйрөтөлү. Тазалап түшүндүң, а? Эми өзүңөр тазалайсың айтып. Мына бүгүн акыркы жолу мен көрүп келдим. Жанагы чемпион деген май саткан немеге Teknispeksiya менен барып туруп иштарап салгыла ошол жерден эңкейип туруп төккөнү токтотсун эми. Ошол ишкананын жанына туруп төккөнү токтотсун дагы өздөрүнө салгыла. Ана жолдогу чыгаргандарды. Асфальтка чыгарат экен да. Аркасы немесин асфальтка, нар тротуарга тегиздеп сал нерсеге. 9-unda айбек түшүндүң, лично онунда көрөсүң. 9 понедельник болобу? Бүт карап чыккан. Анан тазалык боюнча мен сөз укпайм. Мына ушунча активдин көзүнчө айтып коеюн, атайын катчысын. Биздин дагы эси тартыбыз таза жашайлы, сөз укпайлы деп атат. Түшүнүп атасың да? Тазалыктын эми жакшырта турган сенсиң. Давай аяк биян карап. Баягы немени мобильный беркини качан бересиң жана? Порттер качан? Bir cuma olgunda tükedi gene, porterdi alıp durup, mobilini bana turgan canı, tez yerде turgan bir. Oşanda tüzügene teknik olup buna turayısın, jakşı işletkeni. Biz söz ukpaylı da, Karakolca antıp kalıp dur, Karakolca mıntıp kalıp dur degen söz ukpaylı, tazalık koydu. Bakın mı? Ne? Sen? Biz biliriz, Cuma sayın çıkımızdan dön tasılayız da, bırak. Ben şu direktörlük bir kanallar dedim. Aytpay dedim bile, aytış gerek oldu. Mektepte varganda okuçularımızda bir divay yazdık olarak atölyelerine. Deysin atölyelerine var okusun şu divayı. Emne jönündө. Jolda paket ırgıtmasın. Bizdin ana joldu 5'ine biz tasarlap çarçadık. Oldu ne? Çıktı. Bunda kalırsa. Memleketten geldi. Paket boyunca bizim çoğunlarda öyle oldu. Zatbiret bulup, zatbiret bulduğunda çeyin bu paket menen baklaska bizi görüp otasın. Pakette hazır başka gelir memleketleri görüp otasın. Zatbiret koyup büt girişime canlı. Bu emi şamal bolgan sayın joldu kaçıp atat. Oşan için davet edin. Buna yerde büt en çok aktif, buna sizler çoğuldular. Karakolcanız jakşı olsun degen niyet menen. Ana bugün şu seminarda uyuşturgan Begiyev atında mekteptin pedagogik kollektivine direktör başkanı. Nomer 3. юбилейлік darıgerler toğuna жетекшisi var mı? Şu жалпы kollektivine rahmet aytalım. Болып тұр сіздердің атыңарда. Бардыңыздардан сол атартып келіп, семинарға қатысып бергеніңіздерге рахмат. Барып, бүгінгі семинардан жиын шығады деп сіздерге сенеміз. Жақсылық болсын. Ben Gökmen Muayse Saymış, Agrarda Öğretmen Başkanlığı'nın başçısı olum. Bugün gördüğünüz seminar, şu bayağı bir 10 aytkandan, 100 aytkandan göre bir görsünler. Buna Begiyev atından orta mektepte görüntündürü yaşlıdandır janağı Respublika boyunca görüntündürü yaşlıdan pazar boğum için degen uranının halkağında egilgen göçötlerdi, çekireğinde tazalıklı göçöttük. Oşondoyla buna Nomer 3. Beysfoda'da jasagan işlerini göçöttük. Anca-anca bugün jasabay atkan mekeme uyumlar var da, nege degen, gerek olsa toktон менен tanışmam aynı hükümetin janağı mektepte direktörler var, jol olsa bir faktın başları oşular mekeme uyumlar görsün dep aytып atабыз. Şu bizde elibizde tazalık olsa, elibizde körkөнүп tursa, bu elibizge jakşı bir görk alıp kelет деген maksatda bu şaşılış türde ötközüp oturup jaz jarışta. Mına 3 gün jasa, jaz geldek degenibizde jaz gelip ötüp ketip atат ошо 3 gün içinde. Oşo 3 gün içinde kalgan nesige yetişimiz gerek. Oşo 3 gün içinde biz buna 2-3 gün içinde kara egildi, arpa egildi seyip göçötüp oturup olmasa, anda bu jazgı talaşlardan arkada kalgan bolup kalabız. Oşodu şaşırıp turdu şunu aytıp, andan keyin dile dес alganga, andan keyin iş kılbay koyup, жан баштап жата берген кеңири убакыт барда. Şu bir 5-10 gün katar iştep kalalı degen şaşırış türünde bugün күндө семинар өткөрүп турабыз. Ben Satıbayev İbrahim, Böcek Begiyev atında gimnaziya klassları var, orta mektebinin direktörüyüm. Bu yılki yıl özü amalga erte girdi, jaz erte çıktı. Yılda biz былтыркы yıl özgöçe jaz geç gelip, aylananı görüktöndürүү, yaşındandırуу işlerinden kalıp kalganбыз. Al эми bu yıl
Bizim prezidentimiz aymaktarda önüktürü yılı dep jarıyalandan tartıp fevral ayından başlayıp biz şu aylana çevreni görktöndürü, yaşılandırı işine girişkenmiz. Mektep cemaatiminden birikip çoğu gençleşip çeşip bizde şu yerde bir 10 sotuktay yer var. 10 sotuktay uçakstoklarını bölüştürüp durup o şolarga kanday emni östürüyoruz degen mazmundu koyganmiz. Jıyıntığında biz 540 tüp gül ektik. 540 tüp roza gülünü ektik. Andan tışkarı türdüğü güllerin uruğunu septik. Oşanda ile 160 tüp majevelnik tep koyatken tikendüğü arça darağını egip östürdük. Ektik. Andan tışkarı alay pitomliğinden atayın sponsordun güçmenen Bakira STVS degen oştu işlegen bir Bimirza ayının mıhtı turgunu var. Şunun küçümünden 15 tüp arça yap geldik. Tiyanshan arçası dep koyatken. Andan çıkarı biz arkaya 200 tüp mayda göçöt. Majevelniktin mayda göçötün pitomlik katarı oturguzduk. Hazırda şu cuma içi gelet 200 tüp mayda köçöt gelet. Bu Tiyanshan arçasının köçötü gelet. Deyim aylanaga İşte kanday karacatlar jumşaldı. Adegende biz buna mektebimiz bir remont bolup, kapitalda remont ötkörülüp, Soronbay Şarip Kuş'un jardammen 38 milyon so'mduk kapitaldık remont karajat kirgizilgen. Oşal iş başlayıp bunda mektepten üstü jabılıp, oşonda murdağı jabılgan çatırdağı şifrlardı alıp satsak bir tovakçı olup kaldı. Oşondan andan çıkarı atınelerin jardammen akşa çoğultup onların güçümen atınneler alleyasını özleri tüzüp alıştı. Alem kalgan göçötleri biz şol akşamın jardammen jasap aldık. Kuday buyursa bizden bu ele işmeyen çektirip kalmayız. Antkeni buna bizden tize degen uçastığımız var. Köçkü жүрüp ketүү korkunç var. Provonun jardammen 2 yıl burada 3,5 hektar жерге baktırarak ekkemiz azıcık jetilip kaldı. Oşoların da aylanasında uğrap kalganlardı köyütüp yaşıldandırı üstünde işlep jetamiz. Buna yakında da Oştun tazalıkta olmadı. Jana Oştun Zelenstroy kampanyası menen birigip turup gülleri, ekmek gülleri alып kelүүnü plandaştırıp jetamiz. Kuday buyursa bu yıl aymakta önüktürü yılına biz jakşı dayarlıklar menen gelip uşul aylananı görktöndürü yaşarlarız degen oyda olsun. Мен эми Карымшакова Чинара Ташболотовна Карагулжа үй-бүлөлүк медицина борборунун директору болуп эмгектенем. Бүгүнкү семинарда биздин ушу Карагулжа үй-бүлөлүк медицина борборуна караштуу номер 3 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу Бимирза өзүнүн эмгегин көрсөтүп жатат. Ушул 2018-жылы президентибиздин жарлыгы менен региондорду өнүктүрүү жылына ушул ГСВ бүт коллектив менен биргеликте ушул өзүнүн эмесин жерин өнүктүрүп бүт гүлдөтүп бүгүн семинарды жакшы өткөрүштү. Өздөрүнүн колдоосу менен ушул жерде клинический руководитель Аскарова Оксана, старший Саидова, Садиева, Гүлжамал эже, Сөркан эже, Кайрылгач коллектив өздөрүнүн каражаты менен, өздөрүнүн мээнети менен биз да Карагулжа үй-бүлөлүк медицина борборунун коллективи келип жардам бердик. Бул жерде 60 түп можжевельник отургузушту, 200 түп роза отургузушту ар түрдүү цветинен. Андан кийин биздин Ош шаарына кирип атканда аркада абдан кызыл гүлдөр турат, кана деп коет экен. Ушул кана гүлүнөн 60 түп алып келишти, буну отургузушту. Анан кийин мына жерде сары гүлдөр турат, петуния деп ар түрдүү гүлдөр экен. Будан 50 түп отургузушту. Ошондой эле хризантема, дагы мындай бархатный гүлдөрдү бир 300 эме отургуздук. Бүгүн ушу район боюнча ГСВнын башчылары келип, ФАПтын башчылары келип, ушул жакшы өткөрдүк. Мен 3-үй-бүлөлүк Бимирза айылындагы клиникалык жетекчисимин, Аскарова Оксана. Биздин коллектив аябай аракет кылышты. Аймактарды көрктөндүрүү боюнча коллектив аябай болгон күчүбүздү жумшап, бир жумадан бери аябай аракет кылып атабыз. Кошумча СЦМден жардамчылар келип,
болгон күч аракетти жумшап, эч кандай спонсорубуз жок, өзүбүздүн жумушчулар, өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн ушул бардык көркөмдөргө аракет кылдык. Биз роза гүлдөрдү эктик, 60 туп можжевельник, биздин директор айтып кеткендей эле ар түрдүү майда гүлдөр, петуния, ушундай гүлдөрдү эгип колдон келишинче аракет кылдык. Мындан да көрктөндүрөбүз. Жарыктандырууну аракет кылып атабыз. Дагы кошумча краскалайбыз. 19-на чейин көп аракеттерди кылып, мындан ары дагы көп аракеттерди кылып, өнүктүрүүгө аракет кылып атабыз. Бар 3 жаштан болгондорду жеңип алалы.